Back again with me, Lusitania Chris, nevese acompanha Itahoto e a minuto todo mundo larang ba oi. Hanessa Itahatene katak, inside sempre mai ho tópico será bebak interessante e bem educativo teves. Música cria unidade e a diversidade larang. Tangne athatene klian liu kona ba tópico refere, ita hi on smart people nebe mak expert iha area música ninia. So let's welcome Maung Mito. Olá, Maung, dia kalae. Ya, Ansa agora situação udang, lor manas. Hey, espera condição dia kale. apa ya pelamaran? Los ida makne tama ko habay udang fale mau. Si, mas espera Maung dia kela date si. Ya, Okay, so smart people iten ihane tamu tukon ho Maung Mito, nebe mak expert di area musika ninia. Bebe antes ita dada lia kleang kono basaida mak musika no arte rasik, ma ita conhece lai semak Maung Mito. So, let's check out his profile. Smart people, Honaran Domingos Flaviano Belo Correa Freitas, prefere atau bolo Mito Freitas. Morisi Adili, ia loron tolu, Fulan Julio, Tinan Riung Ide atau sia, walu nulu resin tolu. Estado civil kabeng nain, no ia oang nain tolu. Educação, remata escola secundário, usi escola Colégio Paulo VI. No continua Universidade ia isi, Institut Seni Indonesia Yogyakarta, Faculdade Seni Pertunjukan, Departamento Música, nebe aprende liu konaba unsa, atau halo música, aprende nota no toca, analisa era no música, hahune estudos, husi tinan riung rua hat, to tinan riung rua siam. Liu husi formação arte no pesquisa, obra hirak nebe magnia cria, representa most nação Timor-Leste e festival internacional. Serviço atual, Hanesang, técnico profissional Centro Estudos Cultural e Arte e a Universidade Nacional Timor-Leste. Lihusi experiência hirak nebe mak smart people ne hetang, o espírito horiloke Sanggar Santo Antônio Campo Alor. So smart people, ida nemak Maung Mito ninia perfil, nebe mak how sente katak halo smart people sira hi umas aumenta curiosa liutang, hakara conhece semak Maung Mito rasik, inclui saída makania aprende iha area arte liliu area música ninia. So ita tamu diretamente det, karik Maung Mito bele fahituang by how numas ba smart people sira, hal nusama Maung Mito bele iha hanoi atu foti area refere. Odi sim, background estudo si area arte nini lilia música. Bel conte tão histórico no vai dane? oke dia. Uluk liu hau iha SMP kelas 1 SMP komesa toka organ iha escola uluk SMP 2 toka organ naba Indonesian Tempo. Depois toya ukungang 2002 langsung hetang si pai diang oba sekolah musik itu na how se diang ita ipat ya juara 2 ta bafa lebe musik pas pai beri kena fating antang konyesu si story dan kata ia isi ya Jogja los isi na tong sira ulupi Senarang Asmi Akademi Seni Musik Indonesia tembai na ba pai de obana batuna antau kunya susi madre sirus SMM nebe mak iha Jogja naba dan bahina ba pertama kali bahina ba pai to iha naba kan hatene Asmi kala nebe badia madre sira ini story komik tuang de madre sira oh ini mau masuk Asmi oh ya to teh naba madre sira 4 lembaran tes nih main masak ekonomi nende alarang dia IPA musik ini matematika iya ekonomi mesin ini maksudnya apa nih pak? How confusang musuh. Nanti harus nonok dit. Si. Akhirnya bahan sekolah namanya.
arah ba sekolah fin toi portão tama haker asmi duni mesti karek akademi sekretaris manajemen Indonesia. Aduh, salah be fakultade Salah. ya. Nara lo si sekolah kan Sekolah asmi mah salah, hotu. Ona. Asmi akademi sekretaris manajemen Indonesia. Lolos akademi seni musik Indonesia. Anto tidak oh suster ini bukan ini. Terus yang mana musik? Oh mungkin diisi. Nah, akhirnya amba isi. Toi na ba na to sana ba fulang Agustus Komite Timor ni kan asang tahun ajar kan hotu ya ulukiu ne. Hotu Desember mabe emana ba kan Agustus. Ne emat komesa asang aturentasi na. Ne be toi na ba sirde oh di sini kami sudah tutup. Kalau mau ikut lagi tahun depan. Wah ya udah heran kote ini mak wara ba fali be. Tidak uyan sa. Nah kemudian antah tama banyak anima musik. Nia ya program studio nebem adu tama fali baya isi. Oh. Nah, jadi ya 1 tahunnya pra isi ho D3 nya. Nebe how dia kita not mos peving ma aprende tang antam bar kana pates neba. Ya hanano ni setinang ida mak tes fala la tama kan rugi dekto for D3 nya le. Antam 40 D3. Ini 40 D3 how dia serius sudah mau daftar apa? Oh piano bu, piano klasik apa non klasik lari heran, piano klasik non klasik saya datang hal namanya, ada klasik saja, oh ya, daftar na, be daftar tu phone be, not nema ita prende, phone ita reba, oke 5 ina det, do re mi fa sol la si do na tunde, lakle fo 5 rua itu komes on halai na heran, 5 los, ba sabelet ini mangkar, ini kunci G, ini kunci F, ante itu komes pusing na. Começa assim aprende. Sira começa a falar na fatinha nascida nemai, not nemai. Hasoro malo docente prático ni semana ida da lida. Depois semana da lida kita soro malo nia ni for tugas mai kita aprende. Lidas ne. Kalau otami isi target tengki grade 4 baleteng. Hada heran grade 4 tambah asne Indonesia na ba? MSN nebe matam ya isi luli musik nih. Sira likni si SMM sekolah menengah musik. Anta base ni ya ona. Sekundaria musik nih iya tena. Dan natau nih ya sekundaria musik nih ya Indonesia soi ruarit ya Jogja Medan deh. Nebe sira naba SMM nih sira oke tena sira main ini pertama losit emang kan grade usi SMA kelas 1 usi 0 tuh grade 1 2 3. Atau pasir taman ini grade 4 na. Ini pasir tes agor yang seita. Continua de tona. Seita usi Indonesia Timur sana. Oh bel toka jago mas onot latino fak na fatini. Ini te bilang latino tabane di toka sida. Tambah embane fo be nia be partitura nih. Fo repertoire o toka seda buku Mozart nengka Beethoven nengka. Nekari Mozart nih da episode kehiran nih. Tambah si episode ini mak dosen diseraten oh ini grade 4 nya, ini grade 3 nya. Jadi tak kira judul seraten na, seraten idane atau ba grade ini nya. Saya tak kira grade 2 nya oh bertokal soal lalu nih. Saya kira grade 4 nya untuk tokan nanti ini seharetan lagi tambah saingan kan barak kan. Nih behau na ba si 2002 hau to na ba aprende to 2003 hau sidat bat tes hau ai sindia ang sesedang bene. Lanjut na fating tinai datang to ya de 2 nya. Sinti forsa tahun film tes vali isi 2004. Oke, langsung tes dan ida? Tes dali langsung tama. Oh, tama kira. Ami iya piano yang nih naik 32 orang mak tes. Dan 5 det maliu. 5 det. Entah dia persaingannya ketat. Persaingan ketat tambah ini grade mak asli be. Antang atau nih aprende toka lor nih dosen di neng lorong ida nih tengki orang soal tren. Lorong ida. Tader orang serua. Atau media orang serua, lorek orang serua, kalang orang serua. Ne wajib setiap hari. Dosen dan tengki trenu lor. Antang hoi dan emak ita sini todang dah sa todang losa. Ita ihan ilupi sa ita temor ita hari alat musino kaben suli hari sa es krim. Tohin apa oh hari alat trauma ni halai ni. Gara-gara tinggi tren lor ita tren lor orang swalu ni hari alat itu muta sa. Tahu halai dosen phone fat not utang na fat lalos aminta semanuing tahu na fat hasni hilit. Ita sindi hari alat tahu halai. Nebe ni dalam makin ni hakar liu technician ni. Tes praktek hotu pues tes tan teori musik tuang o tes solfes. Dosen di fila te piano wana ba nyar ko hatik te paparedi ni fo teng ni do ya.
teng ini apa? Teng sik ni doka reka mini yang hibi det ofila kor musik dit naran ni seda. Depois tes fale ritmis ni bahasa limang. Haru kai akhir ni nota sanusa. Ya tesnya ya ini los. Ay, Aras rasa. los rigoroso. Tes harmoni ni mayor ke minor. Itulah hari itu sik det. Ini tes solfes mana. Jadi ya perjuangan ini mah akhirnya bebek. Nah tahun 2002 tama nih. Antis 2002 iya emi Timor ini pak. Tapi sekolah sedang hotu mau Olandinum. Mau Olandinum hotu mau Rodolfo. Agora kayaknya diretur lihat educação. Mau Rodolfo, mabe jurusan tari tapi saya lakukan sesuatu. Nih, pas 2002 harus tesik tambah, pas tirmai Fabio Sigra tesik tambah, pas kolega Dedi ya grupune hotu, Timor ko aja hira sinirupa mabarak, sinirupa ita ya Patricio, kolega Edo ya sangar masuk kliune, agora ya siak naba. Pues kolega Evi, Ali, sirana hira tang memang seni lukisnya. Oke. Ya begitulah kira-kira. Tá interessante los vil diang katakan esa antes tama ya artinya latino paimak yang korasa di tama. Sim, então família Ipa juara dua nih Halimar Falagari. La sombong. Ipa juara dua teh bawa nih musik nih nyambung nih bimus. Kamu toka tene igreja, pues toka kanta kurbe, bantang ngasang bekal iya tena. Bede como sa not itu fisik det. Claro. Agora tona bane ema fonot men ui halaisa. Então hanesang durante a escola ne asa ohi mau dihang notes ni aras kan então saída sang challenge buat liwan hira escola doku si familia iha ambiente fong nomos hanesang oin dia competição itu angkalai tambah hina bane mesmo asa ema serni base ia hotona. Saída mas hanesang challenge ida ba mau hira hal studi hana ba. Inabane hausinti ni ambiente kariko. Ni ambiente ni forma ita ni hasang ita kon treino mesa obel treino mabi ni suasana la halo semangat ita. Mabi quando ita campus tambah campus nukli loko 24 jam. O treino faltou, cleo faltou toba fali piano tuk madrugada jadi nih. Tambah kampus loke. E depois suasana inabane jurusan fakultas pertunjukan nih ya jurusan neng. Ya musik, ya teatro, ya tari, ya etnomusikologi, ya karawitan no pedalangan. Neng nih. Então, kan ya nikelarnya kampo. Ami sira musik nih enak. Turun nih hareba, sira tari nih apa. Hareba teatro sira hakilar main apa. Hareba sira pedalangan. Pues musiknya nih, hareba sira kuah let wan sira. Hare lantai tuk baku nih. Hare let hu trompet. Jadi suasana nih membangun tini tak trenu. Apes olah bela nyontek nih, bawa nyontek kan praktek nih. Sama palkulet kalau mesa bokang nih, so nyontek kita nila lah eta. Nelos dia sa itakere. Lah ya, no praktek nih, o tinggi trenu nih, la tren la bel nih. Aras kasa. Tadi bos asang bar kolega balum bahan apa hakar taman niat lo sakar tamus. Giliran dosen ti duru not main nih apa kosan maliring karni halaisa. Lah dia bosok sa. Niat todang nih, laos dia gampang dia lagi todang. Tornen ba otenki treino sa ami praktek. Semana ida sur docente ida livro 5 exemplo. Livro ida quando ba etut teknik, etut melodi, pues musik sonata, pues penjariannya, pues lagu tang. Kada livro ida nih ya 100 lagu di siras nih. Satu lagu sekitar 2-3 halaman. Então semana ida dosen fo livro ida nomor. Berarti kan 5. Nia suruh malu nomor 5 tinggi toka saina. Depois asaloso na ni tofo nomor phone. Majina fatin sama noya suruh malu fani. Magni hari masih dah close DB hela. Amin tahu nomor yang bertuga saina entang. Nah idane mak terus sedit. Repete durante ti sekolah. Antau kan asa teori ni dia, tapi teori ni ita hamutu tu. Abing piano itna trompet itna gitar ita suruh malu kelas ida. Dosen tidak. Tapi ini for teori musiknya yang ilmu harmoni, kontrapus ada buat mata kuliah barbar kelas apa. Tapi kalau prakteknya ini urusan huni dosen. Jadwal ket-ket akan privat falna. Jadi jadwal kelasnya sembahyang sekolah ba koru, kona ba
aransemen musik serne banda kona ba band yang kona ba karawitan keroncong bosne kelompok-kelompok mai biasa kona ba ada praktik ini ididaknya be mayor yang belum mayor nih mayor piano ka mayor gitar ka mayor ne ididak nih yang vali ne hasil mau dosen ididak vali jadi ya ni suasana ini kita di sekolah dari sekolah saya media obat trainer rasitia o fila ba kos-kosan wariste lorek o ba fali suasana emo tu ba ngajar hatas be maksud ba kampus training di deknen to karang hamla ba nongkrong angkringan hanga limar pas kalau modul ba training fali pas sekarang hal tugas to kalambot pas setiap sabtu ya pertunjukan fatin pentas tadi kita semangat ba nonton oh nonton ema das ini oh nonton teater oh ba nonton musik ini jadi kan fatin kan kota ide be seni dunia hidup dunia jadi kita heta helik inspirasi format ide sana jadi ide bulak kau tu deh jadi ternyata buat nih asli hal itu semangat nebe itu semangat atau pas ina ba dia kira seni ni mana mak kampus on kolega lagi nih nah jadi kira subar par kolega barak nih dia kitang sama amni dosen terasa dia sini kamu kalau mau kaya kamu kalau mau miskin temanmu yang buat kaya temanmu yang buat miskin. Thank you. Berteman sama semua orang. Mak kampus job iran olah hetang nih. Ina likan ini jual mahal jangan dia pakai yang ini. Oh pakai ini aja pak ini suaranya bagus ini orangnya baik. Nah nih. Tambah tergantung ini sifat sih. Sifat dia liga emang barang. Mak yang boltok keliulit sa. Kita menghalai mabibanet. Itu pasti naban unik kita sini. Mahasiswa sira, laku lulus lalai sih dah. Karena job pelit. Soalnya job kan dari dosen toh, asal musiknya teater kalau artinya Fabisir maten lu, asamnya musik, orkestra example. Pentas di Jakarta, pentas Surabaya, pentas di BNB. Mak kelas saya lihat, kan pakai jago tenan. Dosen oke ini kamu yang main di sini. Bevi lumayan nih. Kita oportunidade helet tuh di bagu, nota sering. Itu nih. Mak liga emang barak, oleh hetan jawab dah. Agora ami piano fali, ami bele mandir tama, ami ema mesak bel toka lagu ita sai. Agora violino seren, tinggi buka kolega nih. Jadi sini kolega le lah jadi. Sini buka kolega. Agora ami pala ya, ema ready bel lagu ini bel sai. Oke. Ya kayak gitu kira-kira. So aku sinti dan experience nih maka. Bila dia kata karena sang motiva lo sita hari musika nia bila aprende buat kata klaus fasil. Emang musika ita bakata aprende nota sotona. Afinal lá difícil Sim. So smart people hanes sang itarona explicação be usi experiência interessante teves quando ba escola música nia vai to ya agora bele sai hanes expert área música. Bebe antes kita continua tu conversa tá um mito vai tá acompanha lá publicidade tirma ini. Na fatti hoite ninia smart people nebe mak expert ya area arte ninia ili ya arte musika ninia. So, mai tarona claro litang kona va arte nomos musika. So, ihane mau mitu kari smart people siri umo sakar hatene nora haura si hakar hatene durante kuliah arte musika. Bebe saida mak arte ni rasi. No ansa objetivo fundamental si existência arte no música nem makasaida kan. Diak. Arte ne ita beldengkar halo balifon ida detne mak keindahan. Estetika. Jadi ita kuliah kono ba bot nebe makapas furak nema arte. Maybe ia na vamos belfahetang kapas tirsene hakarak. Abing dihang kopune muting. How dihang kopune metang. Arte mana? Padahal di kor muti awal belusu. Saya tahu narang muting. Ema to, hamus ema. How bel dem metang. Kecuali maramak kecuali maramak kemudian kopune metang. Antai tutup dan tinggi metang. Tapi kan artinya saya artinya buat nih keindahan nebemak hak yang hakiki ya emni ang buat how ni indah mainannya how ni fura makinannya how ni fura makinannya seni furak makinannya jadi ide konya mempertahankan nia karya oinsa para nia atau melahirkan nia obra nih atau saya furak mabe furak ide idealis kan furak ide atau baema nih agora atau dia kata ida murni nih furak bani anrasi exemplo det itu yang Morris ita lah bahare
pasangan dobeng rola feto mane. Kita bilang mane uin par kita feto uin dia kasih ini. Ba feto ni dia mane yang arti banyak ni furak los. Net ni keindahan. Los so? Ita ini punya artwork ni pupar gusto ni lah. Ni keindahan ini yang. Belum tentu dia furak ni MCL dia furak. Mabela sih tam hau ni karya, hau ni furak kan kuman hau. Ni karya ni. Kan gitu. Kan idealisnya. Ni ya pisah valor namanya industri. Industri ni lah bela industri ni yang dia fatin ketak tidak para ni atau hal vali atau memuaskan vali ema. Hal tir emnya karak. Hal tir emnya keindahan. Agora seni ida murni lolos ni seni ida be. Ni keindahan dunia. Para ema bela punya hau ni keindahan mirne. Jadi buat tidak keindahan ini ia musik, ia teater, ia tari, ia seri lukis foto ia ni keindahan rasik. Izin bukan lukisnya. Nya seni sarun turun gerang-gerang ni dia indah. Faham karuta. Itu latin yang seni muskaru nih kan seni itu. Mestilah ini konsep rasik. Ni keindahan rasik. Hanya sensira dansa. Badansa ni laos di make up cantik, ni laos cantik. Badansa tahu teng larang mus iya. Nanti ni konsep ni keindahan ni setahu teng dansa natar larang saya menyansa uza karaun ni keindahan ini rasik. Jadi itu kalau estetika ni hal yang benar. Jadi seni ni buat lebih bilang estetika hak emai idak niang. Emai idak seluk lebih tam ni yang rasik dunia. Kecuali kita kalkulasi kalau industri ni buat ketak falan. Jadi seni murni ni seni baiknya rasiknya mungkin lebih para puas saya mau hal. Tambah kepuasan itu melahirkan kebahagiaan. Bahagia, sama selabila suasana. Kepuasan tersendiri. Iya, kepuasan. How dia how ini indah parmati. Otso 1 juta masalah ko ini be how costa los ni. Los. Masih buat buat ini mas Facebook. Kan ini. Jadi ini kepuasan lah nesang. Ya itulah seni. Jadi nia ni diferente ho industria, karik industria sa musika o pinta o drama. Sim. Karik bela explica itu ang ni diferensa ni insa. Diferensa ni masang kalau industri ni yang ita hare ba kebutuhan ni halai ba ekonomi falna. Exemplo sa musik. Uluk liu asa agora YouTube ihana. Uluk liu sedap iha, hotor tengke halai ba mayor label serne, indie label serne. Asang por exemplo, grup band ini dan ni halo banda musik ni halo ni lagu ni hatama ba be produser terkenal. Babe produser ni seni berani ni selu produser. Hau selu agora produser itu perjanjian. Hau ofo sama hau oni musika hau se play iha televisão selama semana ida lah fulang ida bani dengan target oni 1000 kopi ni emang ting sosa. Mak emang lah sosa uang hangus. Mak ema sosa tohotu oha kontrak kona. Jadi asa exigência mercado fare. Iya. Ba iha industria deras. Hau sosa te tama hani manajemen hau ma kontrol tengki setiap bulan melahirkan terus lagu sekian lagu atau atau dia ubo yang penting tinggi melahirkan lagu dan hau halo pentas di mana-mana keliling mana-mana hani produsen bagian tamu ni gaji tena. Nah, jadi ini pekerja seni. Ini asa serviço fali banyak artenya. Oke. So kari itu kulit kono serviço ya arte. Agora nessa saya dah memito halo iha tempo livre relation host. Saya dari kompositor musika iha atividade selo nós memang relation ho arte nerasi. Aktivitas sudah halo ni pertama ya sang di luar daripada servisu iha fungsionarnya tentang halai liba iha halo musika igreja sira, musika bye-bye sira, halo depois ser tutang, e depois hanoring koru, e depois hanoring iha parte dansa iha Sanggar Santo Antônio Nerasi, oferi kuang, e depois ia sekarang gravação balung rusu, pues terkadang hansa hanoring drum bandnya sekolah balung, ia tang pesquisa balung saya município balung halo, ya dan emak. Então laos det kompositor musik kami barak los. Faham tempo malah kadang hanoring kursus saya bilang ayo ngajar, ya tunggu dulu. Hanoring kursus privat musiha.
Si então hanesang artista bele dia yang artista lah, kompositor Ya. musik atau artista bele tapi mana halo arte. Então saída mah hanesang di rumah ni Hanoi mau halo di kontribui baitanya jovem sira nomos baitanya estado nerasi. Kliusi industri. Oke, jadi pertanyaan gaya. Fofong, how ya Hanoi das nih? Masa si artista ida timor makas nih hele. Mosu si buat nih. Masa si ita timor nih kalah valeu Indonesia Australia nih ema nabaitnya artis duni. Lah dia yang bosok sa. Ami pernah grup banda reggae iya Jogja Narang Vagabond Uluk Liu asli sekolah na banda nih. Grup banda pernah toka hamu toko slang iya Monas. Ami sudah slang nih kru. Mas, kalian dibayar berapa? Oh, kami biasa kru 3 orang dibayar 75 juta. Kru date 75 juta. Sedap tidak Sedap tampil. artista nih. Fing kru date. Nem artista toka lagu 5 date nih. Tunggu nak. Bayangin coba. Anda itu dia kan ya naban ini ini situasi ini sudah macam dukung tena ema hodi we. Sai duni artis duni. Berkarya dulu. Karya itu riku duni tambah buat itu mendukung si sponsor mendukung si buat itu mendukung. Awal ini Timor lah ya. Villa Valiba Australia. Nah, Australia sini emang memang sangat menghargai karya. Copy paste lah iya. Buat itu original hot keras. Protegido kira. Anto saya mah honunya tempune hodeng. Ita Timor dia yang main mos. Emalir mai toke emalir governo selo bot na fating. Ita maksilo baing 100, 200, 300, 400, 500 sampai mak 1000 nih banda ida. Ne oinsa emang apa? Agora gusi hanu ini kan ita iya na sentimentu asang ya kayak nggak nyaman ya. Oinsa para ita tuh bongkar site buat saya para benar-benar Timor nasi dunia. Antang ya hanu das nih. Timor ki Australia bot isori, Indonesia bot isori. Nusala itala aproveita Indonesia ho Australia ini nia be vantagem metam mai Timor. Agora itare Indonesia ni sifat mene konsumtif. Australia ni sifat protegido. Botuto protegido emne kare. Ita estudo si botruane konsumtif ida ho emne hasil karya sirne. Botruane ita estudo o insa para to halitan fali baik ni rain. Agora pola kerja seni kanu atau ba oing ne atau ba menjadi emedes ne sesuatu hal itu akan sangat mahal jika dia itu unik. Buat nabe mah unik ni fuling karu tambah lahanesa. Hoi dan ho hanung dan mah de losa. Antau itu ni unik ni saida komesa lah hari Timor unik saida mina ba. Akhirnya kita dapatlah kita punya yang TB itu. Genre ni mai tahle bana ba. Ho ni ite beldiang. Anto pola pikir amano infali. O insai ite Timor ni emabel hargai. Emabel nasida hanis ni. Ita hare tok bu uluk liu. Ite kulle kona ba aliran musik siran ni genre sini dia sini. Aliran dangdut, aliran reggae, rock, pop, jazz, buat tuh yang. Agora is for example de reggae de. Bob Marley. Ite merege haning Bob Marley. Marley keras los. Sete merege haning Bob Marley, Jamaica, nia bendera da merah kuning hijau ne, nia buat tidak ganja ne, nia buat tidak jimbe ne, honi rambut gimbal ne. Identiko ne to. Agora i pergunta datang. Sekari uluk liu Bob Marley makanta reggae ne ho Jamaica ni liang, to agora matin reggae kala. Latin nih, tambah malah comprende. Tambah saya ni kanto Ingles. Sini kanto Ingles matin to. Agora Ingles ne belai. Ha Ingles Jamaica la sibuk ni temi los to malam gosta det ni logat tang ne. Oleh. Re kan kanto Ingles sa atmos amos la sibuk. Ciri khas ni nya tutupnya agora ita Timor. How kanta TB ho Ingles kan. Tengki logo Timor, pada how ime Timor makanta, lo sao Malay makanta lah. Ya saya orang Timor jangan sok-sok Malay deh. Orang ime Timor nih, pada ema liur nih malatin unit, ime Timor makanta. Di Madura nih hanya sang. Nega. Nah, tambahnya mah ami harus di konseptu tena, nota konseptual ami halo tena natong ami entrega ya ata urani oisa para
ite belang sana tambah ne hoir demak serius isi siak di artikultura yang Senyor Manuel Smith mos aceite hoir ne akhirnya buatnya ami halo Senyor Presiden terasi lansi atur na ba mai be la para dit ne serviço bot kita mai tamane o insa mat atu cria obra TV ne sai barak mai be TV ne label confundi salah barak itu ni mal timor konservan confundi salah fal ni pukulan ne exemplo ita atendo música video TV likurai video TV itu música TV dai TV música ron exemplo ita ron di pukulan drum ni bele kan TV mas ne laus pukulan drum TV ne pukulan drum ida sirkat kan di TV likurai padahal ini pukulan reggae party nih agor lagu reggae party lagu sih welcome to my paradise kan pukulan nasi Anessa. itania lolos mere itania mana Lorole teme bidu uzane. Ini pukulan irne Soni diferente. Emang bar kahur salah TV tutak laos itnya pukulan irne ida ne ita berani lori to UNESCO bos ita bel di sini ami pukulan di dan ini iya munula ya timor ya behanu sa agora frit tutak lah bel ne reggae party ini ya ne malah ini mesti hela seabor ita berani mempertanggungjawabkan ya secara ilmiah ya malah noing malah si UNESCO ini dia ini botu mana be makarate ita turu ni not marne ni pukulan mana ni gongkar liang sini babudokar liang sini ne ita iya hela dan ami hal ni notas ni kompleto tene notas babudok ni kan sa notas tambor ni kan sa notas begong ni kan sa notas ukulele ni kan sa ita nian ini jadi iya TB ini larang iya yang namanya keluarga perkusi atau keluarga melodi famili de perkusawan ini masih ada tambor babadok gong mental utang makan sang etniknya sang lakado tamatang pues alat-alat timoran sa ailos pues sertang ni tama Biasa hukarau di. ni beltama parti ni serne atau mengimbangi atau halonya balansu atau amenta ukulele mandolin ho gitar serne ho viola serne tolong tamane ni hang malu goslos ni itni TBT asli ni saya kira genre TBT. Dan idane iram idne ni cek tena malala ni nah idane ita foto dit patau Ingles Portugis ilian sire ina bema punya sire tena ho ini si obra barak mak tahalo na dengan sendirinya ita redet dan sama K-pop ni terkenal K-pop kasih Korean pop to padahal layar mak unikin apa may betam sini sini guvern tak osa makas sudah halut sengaja halut tenar dia buat nih akhirnya buatnya saya tenar sa itan yang si guvern masih resmi tahu osa bar nama hodi kriya ibaratnya sini kriya onsa par halo over nih saya barat pues halo festival internasional per emang malai ofo notas bahkan di toka sai ofo notas TB nih bani ni trainer may pedas ni raika Ini strategi. Ini emang barak lah hati ini. Emang barak kami, musik bamai makmur mana nasa. Ini paling bisa apal kang fos 1000-2000 barak lo sana sa. Paling hanging buk susubeng opopok nih mana. Mus latih nih buat tidak bila halu hila. Emang kan fans imare reggae fans ni kuat lah antara bendera Jamaica bobot nih. Para malai mutu fu benta bagi bal ni fu sine fu bens bagi bal fu kalau sebab Marley. Nih gara-gara nih fans dibuat Bob Marley ho reggae. Apa yang baru tiba-tiba terkenal sih mus mama malus nih bisa jadi toh nih sih lor lu kapal tais gitu Então yang katakan sang TV ini laos yang atu desenvolve industri música maybe foto vantagem ba atu sim atu be fo conhece tenia nação identidade cultura completa tudo na los então kari sang mau no equipa hanes ia estratégia laos lori hanes genre TV ba mundo internasional o insa atu fo conhece uluk ba comunidade sirene então sing mau dia how rasik hal diferensi entre genre Bobarli yang Messi, nomos TV tambah lahatin ini nota gitu kan. Então insahan essa mão equipa e esforço rumah tu conhece a comunidade. Nema ami hanoi hela o insa para atu halo asal semacam
ita for seminar baema para ita belatene. Mabe depende como ita rakyat kecil itu osan lagi atau jadi itu sebelah list YouTube deh itu sebelah harus YouTube ini musik serta tahu apa emarona kan different TB di Italian ho emanian oni oisa. Nah itu sebelah tahu apa kari kasa govern Hanoi ita be ni tahu netik buat rumah ita ori ita bela lau keliling ita fo edukasi sampai mana makne ne para siraten ni nota sita bela halo ita hal kin not balok fo malah toka hans ita toka tam malah ni buat tu base ba notas o tahu notas tahu TBT ni toka sai ni. Nah ini depende ita re agora hakara kalai ka tinam bailor ita kartura tas nega akar all out balir ka bisa ini depende bet ni governo fana dia karik na ba itahalaliu ba iha parte técnico me karik iha ona nesang lei rumah nebe mag durante ni monser esforço di bele assegura direito hanes baia artista sira omos bahitanya genre música rasi kori desenvolvimento industria música relaran. Nemak akhirnya halaimos kait-kait hoba ya direito autor nih. Itu untuk selamatkan atau segura lalais di itni rikusoing nih. Ho ida ne amis forse makasmos usi maung ela de facultu ulukliu eis parlamentu iha ulukliu niang nebe halo lei ne pada direito autor nih didukung hosi Alma Mor, Simon Erik, buat ho artista Timor senior sira barak, be ajuda musu si asesor sira balu, hori halo hari hela ini, no consegue dunia asuru baya parlamento comissão gay, ini parlamento deputado sira ini la ia oposição la sira hoto tu dukung, hoto tu hatang, nebe resposta positiva positivo keras, nebe sira hatang kena agora se hari hela ba inang leki kuang unsur ni para tu ada tambah ambiente itni Timor lah ni saho i Indonesia lah ni samo sinasan seluk dia hak cipta dunia tambah problema mana kehidupan di Timor ita iha namanya buat kita festa deh on satu protese oni musika se ema toke festa ema dansa se ode ne berlaku dunia festa lalau nih o toka festa tegi busu izin ga busu izin hanya din autorasi ni toka festa mate nih. Jadi ini masih istilah lah oisa para tuhare be musika ini dari itu autor ini ninya penyesuaian ho situasi ya Timor ini oisa mabe hasang kona ba perlindungan hak cipta dan segala macam ini lawan fating tare hedit para ita Timor haus sempat kuliah mau egolemus artis senior nih tambah ini mau egolemus nih kan nia tamo ona iya be apra sira Australia ni yang hak cipta nih perlindungan deh ben musika ina ba seluruh dunia kon tokan musik teng selu nih badan ida ya apra nih ma atur berne mau ego rasi kuliah hau yang unsa si Alma Mor ini kerja sama fal apra ne para buat ne beli liga seperti ita artis sir Timor nih kon hakar halo obra halo musika ita daftar tahu sir ne ba para abur luar negeri kanta itni musik kona sir selu mai ita halo ya evento nang mus selu mai be nene artis mus selu jadi ita terjaga itni karen terjaga agora ita hadau ita bildan kare ita lumayan agak terus tuan Timor Google AdSense belaya fiber optik belaya buat tuan ada itu pengaruh makas loh se fiber optik ya be ini sinyalnya naglos televisão ofin laba putar loading clear format ini internetnya agora Google AdSense be Timor laya nebe akhirnya kolega serah halo YouTube menonton barang-barang tidak bisa diuangkan di Timor Leste thank daftar di luar negeri. Oke, hansang mau egolemus dia mau des nih sekarang kita kerja sama ini para artis Timor ni musika serne ita daftar hutia ne para sang ema usil dan sang liur kari sira bele kanta kar sira kona sira bele sira ma itni artis serne halai masuk gua Google AdSense oi how dia kata ita Timor ne exemplo de artista de Funsa Bianco sema la fans to Indonesia to Filipina to Malaysia to na bene behotem fans atau dia sira ita Timor ne emang punya setina barak sebenarnya. Ini artis emang maten emang suka gostek musik bar. Indonesia mus kata musik itu barak tena.
maybe itanian ras kelaran ini nebe makar halo konten, makar halo YouTuber bar ni. Yo, ya kalau ni familia luar negeri ya. Kalau lain ada daftar Google AdSense. Elah hetang, itangi mami artis na barang langsung iminen subscriber barang na iminen monetize na sila mau kami sudah monetize na iminen makan padahal Saugati din ni siya marugi. So smart people itarono na explicação na bem claro nomos hal sinti kata bele motiva los smart people seri uma atu bele conhece de klitan música no arte ne rasi. Ida debe explicação itamos ia genre rasi ko na kono ba TV. Debe ita teki promove na fating o disay hanesa itaninia berandida na italori ba mundo internasional. So smart people antes ita continua may ita kompanya lai animação música Tirmay. Esforço ang magnune tansa ola senti pasensya magnune akaraktansa domingo tu haufo sei la sura tempo barak mak haufo sei la sura nyanaru mora sofo hau mak senti kane ko fo hau na ing makura o koko subarno oboso iku sakane kau nune ba o hau do bentan sanune oning hanoi hau ihane hau fo fiaro fo kane ha trauma hau ya mesane. Depois deu hakanek favor ha força hau lalikang mai tang horazang tang fuang ne fraku sekanek ne ihania ay moruk hateteng mai hau kanek ne tango hau trauma ne tango musika ne bau moraso fo hau maksenti kane ko fo hau na ing makura o koko subarno boso iku sakane kau nune ba o hau do bentan sanune oning hanoi hau ihane hau fo fiaro fo kane ha trauma hau ya mesane moraso fo hau maksenti kane ko fo hau na ing makura o koko subarno boso iku sakane kau nune ba o hau do bentan sanune oning hanoi hau ihane hau fo fiaro fo kane ha trauma hau ya mesane moras aksenti kane ko fo hau na ing makura o koko subarno iku sakane kau nune. Hey smart people, back again with us. Iha Inside, sharing is fun. Nafating ho ita niya smart people na memang expert iha area musika niya. So, ita tamo na segmen terceiro da linha na memang interessante, fun, bem edukativo temas. So, smart people may tarona claro litang, klian litang kono ba musika no arte nerasi. So, antes tayo na ba, hanasang bye-bye, amin niya expert smart people serve may hane, amin sempre play game ida hanarang fast game. So, ia fast game ida ne, hase explique tony regras, fast game ida ne, hase fo perguntas, ho dihili entre buat ida sasang A ou B, sim, ou bele descrevemos assunto rumah.
So, iha tempo 5 minutos na larang hasil perguntas hat ou 5. Depois, mau bele hatang, kari kita tempo kita bele fila fale. So, are you ready? Ready. Okay, so ita tahu diretamente bahwa ita niya fast game ya. Iha perguntas primeiro. Ente, toca piano no canta? Hililida na be. Toca piano. Tama saída. Tambah toca nene ita beli improvisasi. Bebe canta na lasi toto na tambah toca ne beli kleur. Okay, so lefong ida hori descreve arte. Estetika. Okay, saída mak sacrifício. Sakrifisio ne kata nia label hanuin banyang nenteng ke hanuin ba dia seluk ni dia. Serviço a cantor ou serviço halo música de Tiuma? Halo musika. Halo música. Okay, música TV ou música pop? TV. Claro. So, okay, ito niya fast game ka niya na para may sitawat na na. So, okay, smart people, ito niya smart people, ano ba, expert em música, consegue passar ona ito niya fast game ira ne hodiak TV. So, ito se continua tu conversa liutan com ba arte no mas música rasi. Okay, hanesa oing ita play ona fast game, ito niya expert hene mamiturasi hili toca do que canta. Então, cari ita bele fahi tu ambai taninia jovem sirhe uma, não gosta taninia artista sirhe uma. O insa método saída maka wanhira mamito halo música ruma. Método saída ita bot usa hori bele influência é uma cela lili jovem sirhe hori rona ita bot ni música. Okay, metode ne be ha usa ne primeiro husi sentimento luplai. Hare bot ida sentimento energi positif mosu antau ita começa a criar na. Bye how toma sa nada ne mai rasik. Nada mai rasik como kebetulan harus hatene notas. Nada mai how kira-kira sona. Parlik halua. Kira-kira not okay krai ne tingna. Tang karfal viol bel toka sa valid. Kalau agora que buat barak be HP masia. Kada nada karta tia rekam tia. Rahela, tahu tahu tu. Ini kerja dia. Ne hotu tiap fing hari faliban ni, ya musiknya botol, melodi, harmoni, ritmu. Botol ni mak kahormal se musika ida. Antam hari le ni harmoni ni nebe enaknya ni hari mayor kan minor kan hansa kan. Ni melodi hansa melodi akar kita slow kan ni depan DP level beli fuang. Ni kitu kan sakar slow kan akar beat ni lalais kan. Hari foles ni akhirnya fing kriya foles saya musika ida. Mas bang how lebih berat liba sentimentu uluk lain. Ne per feelingnya emang karik dapat. Ni refrang insan ni klimaks ni ya musik karik akar ni klimaks ni tahu ni be. Kelarang ka ikus ka awal. Tapi hari lain ni karik uza modulasi ka lain. Ni parimate ni musik ni klimaks akar satang ka lain ka. Ya nih, jadi metode ini mau usah. Jadi esse sentimento emarona karik bele, sente pesannya itu. Esse musik na heta, que interessante. Então, ba mamiturasik música né, importante ba jovem sira galai. Sinti importante tambah jovem barakan balung berfunang-funang, buat tidak domine kait ba jovem sen do jovem ne tempo da jovem ne kana domina ne la jovem ne. Lo salah. Tambah jovem sila okal hanor kuliah mata pelajaran di sekolah, mata pelajaran lah, kuliah tu domi salah, ne ini sinya full, ne fokus itu. Antara dintit saida, tempo jovem buat sirasene ne mak saya musik ne arte ne tama larang, ne saya furak terlalu, ne furak de 2 kali lipat nih. Tambah ni hadomi tena maida, amin tentang musik ne patah hati lo ni tanis batanis mak ni berfunang-funang hela ini musik kono ne ni funang-funang permata. Antang vantagem asane ita ema kanu kontenti itne hormon energi positif ni iya hal ema ne nurak helet tapi olor no hanu stres urusan na ba makin hanu atel ne feri kralais ketos lais ya ne iya duni ini ya nasirin apa energi positif ne bele mais sai de kusi oni matang hari buat dida fura kapas hari ni galas biasa batasi bung hari santai kartam energi positif si alam baik ni matang usi ni matang tambah ni sentimen itu senti kontenti si tilung tamu si musik orona ose kontenti
Ini ida ba kona ba energi ini mak akhirnya energi ini tamu si buat sirne usi ini indra sirne depois usi kona ba juventude sira usinti vantagem bot mas be i hau ni hanu ida mehi kata vantagem ini apakah será que ia de timor ga ou bel halo bot litang sekarang emang fo responsabilidade bot hori tahabor itin nasang usah baklawele. Exatamente. Level Para de level par ini. Sim. Itu kita mesti ke hanoing na itin nasang level hanoing ta how jovem how kar gosto bani and level how exemplo how sinti katakan sang natong luklia Indonesia pir dia adang dut ni itu sinti temis kata emana bane botutu emma atur tena. Ohim baturat emna aturan. Ini hak kuliah dalam arti sang exemplo di laos yang ladiak lah. Botu tidak kita mus buka experience ba kolega sira bana bani kita support tahu tu para lot na sang narus bana ba hodi emna ba kunya silitang tambah artin lah terbatas. Ita bela aprende saida det. Ita bela aprende dangdut, bela aprende keroncong campur sari, bela aprende rock pop botutut. Maybe ita mesti kanin kata ita ni iya hela. Dia kelihatan sekarang kita promovita itanian. Kita obriga ema secara nafsirani ita secara halus lah. Obriga ema dengan ita fonat convida ni emai ya itni rai ni kanta itni obra. Ita makhalo. Ni ba kompetisi itni rai. Ni ka buat ni dia kelihatan. Laos uja tet laos tapi kita karsi kita sang exemplo sing regen. Usa Ingles. Emang mas akhirnya bela Inggris logo timur bela tohin apa? Bela adapta lá. Bela adapta. Então, relaciona o oi mau explicação de Itacara que ajuda jovem sira tu promovilita nili itaninia genre rasi. Ter informação de Harona, ita se loke faculdade ida kono ba arte nia, ida ensino superior UNTL. Kare que informação ne los galai. O insane sang ida ne, anessa estratégia ida di contribui ba promover jovem sira talento e área música ou insa? Ya, idane arranca husi 2013 ou 12 da salah husi sekretar sara arte kultura na tong seak halo evento ida industri kreativa halo SCD na ba antang ina ba malai David Palazon mos serviço contribui mos ya seak na ba ha karak ba oing hari duni industri kreativa akademi industri kreativa ni antang hoi dani ia SEA Klasik ni ia Unidade de Implementação Academy UIA. Datang 2000 hira bane buka doni Timor Oan sernebe mak sekolah remata ia area arte nene hatama hotu naran sermai dadus kompleto tema hira. Ia hotu mebe labarak mebe ho hal kurikulum ho buat serne hotu. Akhirnya kurikulum nebe ma iha nene kata kurikulum untuk mencipta orang jadi seniman, bukan mencipta orang jadi pengajar seni. Antau seniman ini berarti signifika nyetamane benar-benar ida great ida be murni dunia. Jadi barak lo sinabani cabang-cabang di seni rupa ni mai saida media rekam ni mai sa pertunjukan ni mai saida buat barbar. Mai be pergunta mane pengajar lato. Menos recurso humano. E depois amen datang fating sadak iya. Ako buat serne lawa mai kolega seria uya na ba serviço makas ni serviço makas hal dun livro hal pesquisa buat barang ni. To iya ikni governo idane antau senhor ministro usi ensino superior pode decisão atu dudu bai hoentel. Nah hoerne mag buat iya na bani muda bai hoentel. Mai bemos yo hoentel rasik ni artinya lah sama sakra. Ia gabung fal ho turismo. Turismo ia ekonomia sains ekonomia tambah ho arte. Halo fal faculdade ida. Jadi faculdade turismo arte industri kreativas kulturais nar formate. Ni ya faculdade ida. Ya faculdade nar. Nah, lar ni ia turismo. Ai turismo ho arte. Turismo ni nanti ia fal hospitalidade, seda ta agensi dan bark nama. Arte ini sementara ni ia arte detail nama. Nanti ini minat utama halai bat teatro, musik, seni lukis, dansa buat seni. Ini apa? Nabi atu kuliah se arte sekarang sebenarnya arte sekarang bila saya fakultas ida. Nabi kalau saya kikela akhirnya kami haning sang halemos ba iya
avale sok anan yang kan itu hari yang sebenarnya sehari D3 tialai. Ne per S1 bela handorin D3. Kalau S1 atau di S2 mah bela handorin S1. Nah, nema para ambaru governo bela focar kan si fundo be capital humano bela FDCA ni fo ita bolsa estudo basir ne be maksai D3 ne hodi ba continua tam para halo sa S1 ka S2 para ini dari kusu ia tambah nema finda da kusi Ministério Superior fo ona nasida ba ia entrega ba Wentel ma coordena hotu na ba ne finda da lança nene ia Wentel significa los lança escola loke sedau escola seitina oing agora lança hela atau dia kata ni struktura começa hari tena hodi hal preparação ba ia tina oing atau simu masih sefone nebe ia naba se halu ni statuto halu bototo ia statut lar se ia kurikulum nilar masa ia mata kuliah serne mata kuliah ni akhirnya film belhatun dosentir ne film belamai ia tahap mak agor se susun hela halo hela Prosesu nilarang. prosesu be statutun hela. Oke, hasin tidak nih hanesang oportunidade dia kida mos ba Yeah. jovem sira nebe maka interesse e arte ninia sira karak Yeah. desenvolve explore litan serne talento. Ya, So, tono ba tempo, maybe antes ita termina ito niya conversa bohin lorong, chit-chat bohin lorong, bele foi tuang mau niya mensagem ba ia foi insai sira, ba smart people sira, nomos ba artista sira, nebe mak inclinaan iha mundo musika niya. oke, mensagem ba artista sira ba jovem sira kata labele para atu cria obra. Tem que criar lor sentimento nia halo labele para. Tambah sewa hira o para o haneng emergency ne. Hau ni tina 40 tena ulukline kalau halas nikar dia. Iya, Terus labele menyesal. katuas tena o ferik tena. Mumpung jovem tem que berani soke parede, soke fato sokai baret. Emergency jovem tem que berani foto risco. Para o berhasil tena, o pengalaman ia hau halun dia hau halun tam hau jovem hela. Para abro hetan dia kan o katus ni mas oni over yetan. Bae o fini hakar hal ni mas jadi hakar hal ni asang bala ni akhir katus hai uluk dia hal ni ker dia ke. Uluk dia hal ketika agora beli uang iana be uang ini label tema. Jadi tempo arasa. ya message mana thank you berani halo buat phone. Label repetir atau ni kata buat cover ni dia. Maybe apakah hanya cover sih? Marama foi itu talenta ni bo halo phone ba. Cria, sebelum cover ida ruat siketet phone. Cover ida ruat siketet phone para buat phone musuh. Ya, tambah agora level uluk liu ni 2010 bakar level cover lah ya dah. Level rearrangement iya, mus cover lah ya dah. Maybe kom ho YouTube musuh cover ni musik uluk liu saya enak kita. Oke, ini buat dia kita. Maybe apakah para dia tu ini? Antan bawain musik phone lah ya dah. Putar musik mana hele. Nasta? Saya akan cipta fung halo buat fungsi agora. Ini mensagem. Oke, obrigada Barak mamito mensagem furak teve so smart people ida nema ka mensagem usi mau mito kata labele para atu cria obra liliu baya arte nia. Oke smart people hafier katak saida mak mamito kuliah on maito hotu bela motiva ita atu continua promove litang industri musika herai lara liliu ita nia arte rasi. So hansoi hau diang katak música maka cria unidade e diversidade nilarang. Ikus liu halus itane Cris, sou equipa no meu serviço lalu atau brigada wine e bye bye.